It's okay. Koe pōwhala I te, e koe ki mea peko whamana tui ane, e tūla hoko e pē tau whasta. Te tau kamata I pē I homo fulu, tai homo fulu, whewea whetu te karu e, wau ke whema, ke kaumai ke, koe homo fulu, te tau kamata, homo fulu māse. Hau pē o si teu te tau tangata he kotua, ke o mai ai wholofola tāpua ka te tau tōru. I don't want to miss it. Koe ke whema hau ke reaki, ke ue, ai nai wholofola koe ia. Whakawange tāpu kina ki motoku e eki. Amen. Koe pēna wholahi e kai oi ane awhi. Amen. God is good all the time. Releka Simova. Mawai pē. Why don't you rise to your feet this afternoon, church? Turn to the person that you say, it's good to see you in the house of the Lord. Amen. Turn to the person behind you and say, it's good to see you in the house of the Lord.
ko au be mo ko a mo ma ki whanau. Fonu ko toa se ai. Na ko tai ni ko nai tu wai e whae o alu koe ke whetongi e pepe, mui a toa ki toi ngā kau malanga pe au ke kau anero. Mea na o me e eki. Ha mea na ke teu ki ai, whai aki e koto. He o i kai kua tau, whai ka tangata tau ame. Kau tau fia, ko fia he fofo ngā kia te maudoro. Mo lava mai, whakahau ngā i au pito. Ko e anea fie tau fia moe, aho e whamiri. Yesterday we were joined to share time with our families. Pea matangutu e pongi, pea tangutu pea sio ko kua pautaran. And this morning I sat and told my husband, Honey, present it doesn't matter. Ko mea o wha, kai ke mawinga. When we have each other, that's the most important thing. Kai ko e present ni a mawinga. it's not the presence we take importance Ha uia ka taimi, when it comes pea to tau time mawinga ia. that we take He e tau se hanga ngai, mo tau o wha. in our relationships with each other. I ka ngata he whaniri, Not only in our kai pehe families, ke siasi. but also in church. Whailele ke toko taha ko toa pe. Do good He to ui one kai another ke ilo e koe ka hau. because you don't know the future. O wa te ke toki ha o tami ha kumate. Don't just come and Wa ke walk pehe mai, away. Sister Soana, ko ofa atu. Sister, I love you. Osia, koe tai mi e. Now is the time E tau whetokanga aki, mo tau whe ofa aki. that we take concern with Ke each other. mahulu ia i hatoi koroa. That be important. Hepe ofa mai e tau tamai. Because it is just like the love of our Father. Pea moe wholofola na aku nofo pea o whakakau e mahina And the tise mai. scripture I have pondered over for this month Ki e hingoa e Immanuela. to the name Emmanuel. Pea o whakakau ki he mahu inga ia ai o tuaia te koe moa. And I think of the importance that God takes in you and I. Hange koe malanga he wike kua o si. Just like the sharing last week. Ai historia o i kakai Israeli. And the history of the Israelites. Ko tau tolu peia. That is us. O se tau tangata. Generation after Haku e generation. tau tangata. Generation comes up. Ke iai pe me atatau. Kai pe ke situ ai o tua. But yet God has not turned his back away. Kai pe ke situ ai o tua mea te tau tō. God has never left us or departed us. Ko e o tua le le au tau tau kia. He's a good God that we serve. I e tohi a Isaia. The book of Isaiah, Mahe hono fitu pa ko e stafa. chapter 7, verses 14. Aku lau au e wahe kaka. I have read the whole chapter. Ka toi hanga he o tua ia toi o mai ka te au. Ai toi wholofola ia ko toi sio au ki ai mahu inga ko e tau ilo ko Immanuela o ia te tau tonu. But then God brought to me another scripture that shows to Ka us o i ka ia ko ha toko taha ia ke ai noa iai. and that he is not a person who just Ka ko e toko has taha ia o to ku mahu inga ia te koe moau. but for God who takes importance in you and I, Pea ne kikite ai e palofita ko Isaia. and shown through the prophet Isaiah Ki siuta. for Judah. Koe raki haia Immanuela he wholofolo. This is the first we see of the word Emmanuel in the Bible. Osi ai tau ia fitunge au. 700 years. Pea toki whakahoko mai le vaia ia mātiu vai ono uruaki pesi ono uatonu. And then the word Emmanuel was shown again in the book Koe of Acts. whakakakato ia. Oe fuakawa fo'ou. So that is the completion of the new Pea covenant moe palofisai. and its prophecy. Nai whai he palofita ko Isaia. Kore ke tau sio ke same te autou hiva. Let us look to the Psalm 139. O ko whakahau ngai a ki nau tolo mea mai o pe. Ko tatani telefoni ko whae. Ko ne lolotonga ko ne eke mai pe ko whe koa ai
e tau viu koe ai, ke sio mai. Ko whanonga ke lelea mai o whanongo mai. Pea wanga le ma e siasi. Church, Ko wike ko e ni, hatua kure lulu. this week on Thursday, Mongi na whanonga ke ngā oe ni mahi ni. I was on my way to work at 5 in the morning I likamu. at Lidcombe. Ni mā ke fitu. Pea uturi me fitu ke hawhe balu, Grey State. Ke awea e ki I, tamai o e ki ako. So I was on my way to one shift, and as I was Pea on o my way sia to pa the te second, tolere ke client e taha. then I was on my way to another client. Pea ko e kuwafe ko I likamu o mo ilo ki halanga le lue ko e lele ko e hange haki bridge. And Ke I afe mai he me tonolo ko e. was coming through Ko Lidcombe, e and there was an lori underpass. loro a taha nai mo aya te There was au. a very large truck in front of me. Pea ko e ne mo a ko I au ulo lan mata mai mama. Afe fu lori. Ko au e ni mui atu. Ko lori bebe ni o mui mai ia. So I was following behind this large truck, and there was a garbage truck Dai mi behind me. gana lele ai fu lori e The ki truck- bridge. When the truck went under the Fu underpass, lahi e lori ia. it didn't contemplate its height. Hanga he e bridge o hai I kotoa mai ako lori. And so the truck had tore into the Ko fu lori underpass. lo ai ni. Ko au e no ko mui atu. And I was right behind it. Dai mi gana e hawa e lori ke whai taha. And once the truck passed through, wrecking Ko e it, uka mea ko he funga lori. Na nau hau kotoa peo tuku pe mua mua ka. all the debris and the wreckage had fallen right behind the truck in front of my Peo car. manatu lewa. Immanuela. And I remembered Emmanuel, Ia te tautoa. who is with us. Kaya hatai mia I mawahea There is Immanuela. never a time God is not with us. Ko e konga uka mea na hangen ai tāpen peru. So the debris that came off the truck Ko and ngā onto ua. the bridge, Pea kono ngahi frame I ko he tawhaki. Nau ngana kotoa pe he kapana kuofi api. if I was closer Ko to e the me truck, hau peo whaaki a the te au. debris would have fallen right onto the Kai ke car. wile au pe ko e hala pe he moui. I didn't know what had happened, Ko mate. Pe ko labe labe. whether I would live or I would die. Tai mi ko nau ta ofi a ka. But Nau when ko I stopped kumitu. the car and I hopped outside, To o tufi uka mea lak ke I tawhaki. threw the debris to the side Ka wafe ke tawhaki. and I turned to the side lane and went E on. ki ko e ki whai ta tonu ko I ia knew te it was the mato. faithfulness of God. Kai ke maoni au. I am not a righteous person, Ka ko I lo I ho palaniu. but I know your plan. Nai kai ke mea po a ke Christmas. I would not have made it to Ka ko Christmas. e alu he pong ko ia. But when I went Ko e that ku morning, whakakau ke a Immanuela ia te I thought of tautoro. Emmanuel, God is with us. Ko e mea ia kune omi ke te tautoro ke tautoi ma hulu hake. That he could return us to him. Ia ko e whau ngā pe e. And this was the way Ke ne o mai hono alo to pēta. for him to bring his son, his one and only begotten son, O tau hiwa ke he himi. that I would never forget. Ko Immanuela ia te tautoro. Emmanuel, God is with us. Kai ka me ai whainata. There is nothing. Ko ia kune whakahauwhi ko e moa. It is he who protects Ko ia you kune and I. whakamo ui ko e moa. It is he that saves Ko ia you. kune ilo ke mea kotoa pe. It is he that knows all. Pea kou kore ke tau sio. Ke same. So let us look into this Psalm Te auto riva. 139. Uraki te rau hoko hoko pe. Uraki ke he wawha. I will read verses 1 to 24. E si hawa. Nā ke ahi iau. Ia kua ke ilo iau. O ku ke iloi e ku nofo hifo. Mo e ku tūhake. O ku ke iloi e ku ngahi mahalo. O ku ke mamau. O ka ka ai hoku hala. Mo hoku tokoto anga. Pea o ku ke iloi hoku hala. Koto ape. Te au i kai halea I hoku elelo. Ka kokoe. E si hova o ku ke iloi koto ape. Nā ke ka pui au I hoku tua mo hoku ao. O ke hiri whaki honi mākia te au. Ko ilo pehe
o whakaofo lahi ki a te au. O ku mā o lunga ia, o i kai te whaalawa ia. Te alu ki whē me o lau maari e. Pe te hola ki whē me o au. Ka pau te alu hake ki he loto rangi, o ku ke iai. Ka pau te ngauhi. Ka pau te ngauhi, hoku mohe ngā i heri, wakai o ku ke iai. Ka pau te to'o mai a ngahi kapakau o pongpongi, pea nofo i ngahi ngata anga o tahi, e ta taki foki au e ho nima i ai, pea ko nima to'o matau te ne puke au. Ka pau te upehe, koe mooni e ufi au e he po uri, e hoko ai po o foki, koe maama o taka i ki a te au. Io, o i kai whakafufu mea te koe ai po uri. Ka o malama ai po o hange koe aho. Koe po uri moi mama o kuna tatau pe ki a te au. He kua ke mau hoku konga loto. Nā te ufi au i he manawa o ekwhai. Te whakamalo ki a te koe. He oku whakamanawa he mo whakaofo hoku ngā ui. Oku whakaofo ho ngahi ngā we, pea oku ilo pau ki ai e hoku lau maari e. Nā i kai fufu a hoku sino me a te koe, i he ngauhi au i he lilo. Mo teu lele au i he ngahi potu maulalo o i whonua. Nā e a whio ho fofonga ki hoku sino o te eki ai whakaosi. He nā e tohi i ho tohi, hoku ngahi kupu i sino kotoa pe. Aia nā e whakatupu whakaholo i he eki ai ha kupu e taha. E o tua hono i kai mahu inga. A ho ngahi whakakau ki a te au. Oku whewhe nai hono lahi o ia. Ka pau te ulau ia, oku lahi hake hono lau. He one. O kauka ahake. O ko kei ia te koe. Wawena. E o tua koe mo oni. Te ke tamateki ai angahana. Ko ia mo ahu ia te awa ki mo tolu a kau tangata pantoto. He o kunau lea kopi i he anga tuu ki a te koe. Pea koho ngahi whiri o kunau takua noa huhua wha. E sihova i kai o ko whihi a ki a te nau tolu. O kunau whihi a ki a te koe. Pea i kai o ko mamahi ki a te nau tolu. O kunau tuu hake o anga tuu ki a te koe. O ko whihi a ki a te nau tolu. Aki ai whihi a au pito. O ko lau a nau tolu ko ngahi whiri. E o tua a whio i au pe ake i lopi o ploto. Ai ahi au mo ke i lopi e ngahi mahalo. Pe ake wakai pe. O ku i ai hahala kopi i a te au. Pe ake tataki au i o hala o tai ngata. Amen. Ko i whorowhora ia. That is the scripture. Ko haku mo ia. Whare o tamai. And I come with for us tonight, Father's help. Ke tāna ki tūhunga ki ai e tau mo ui. So that we can gather our lives unto it. He whakaosi osi o tau ko eni. In the finishing of 2021. Ko i sāme a tamai o eki. Is the psalm of Na ane David. ilo pau hei kai ai meha me aia e mama o me fofonga He o knew tua. that he would, there is nothing far from God. Ko i whakawhie maari e mo oni ki a te koe mo au. There is a true peace to E it. ta ilo pau kai a me aia e puli me a Immanuela. Knowing assuredly that there is nothing He bigger koe ui than ngā ko Emmanuel. Immanuela i a te au. Because Emmanuel in us. Hei kai pete ulawa o whakafufuha me a I yona au. cannot withhold or hide anything from him. Tai mirahi o tau tana noa mo hakakai ka tau whakamatala ki tau tolu. Sometimes we talk with people and explain Tau ourselves. manawa
And then we're scared whether we tell them the truth. But God knows and sees all. Every little minute detail about us. And that's one thing that brings peace to my mind. Knowing whether good or bad. God already sees and knows all. And if it is bad, He already sees it. He will work it for His good. That is the God who is Emmanuel. With Him in us, we will become lives that are set apart. It's not a life with God that is the same. Still the same. But Emmanuel in us. There's a life that is different. That is the words of the psalmist. You've already tested me, God. And you know me. In my standing up, my coming in and going out. You know it all. When we are still young, we will tell our parents where we are going. God knows and sees all. When you come to have children of your own, and you tell them that path that I've already taken, you cannot lie to me. If you tell me you don't want to go to school, tell me so you can take you to shop. But when it is, but until Emmanuel becomes true. Verse 6 it says, such knowledge is too wonderful. It is high, I cannot attain it. The psalmist says, God, when I know that you know me, it is too wonderful for me. I cannot comprehend it. When I see and many years I've served the Lord now. I'm not perfect yet. God is still working on me. But there are times I come and I think in my life, this is the one thing that I will continue to do, but God knows and sees me. I cannot cheat God. I spoke to my brother in Melbourne, my first cousin. You cannot one foot in the world and one foot in church. That she would go and play around and yet come and play the instrument. We cannot. We cannot be the same and yet still expect God. There will be a day. There will be a day. The opportunity will be gone. But this is what I say. I speak of love. You will not know. You do not know. But and He called and
spoke to my mother. Whakamalo ka sister. I thank God for having a sister who Lava lea ake mo. can tell me the truth. Koi fe mauia ha tangata wa fetine ko elito Emmanuel. There is no fear in them to speak the truth. Tokowa. Brother, Ko fe unga. enough is enough. This is a time for us to get right. We don't know what 2022 holds. But God is faithful. And God that and that is His promise. He will not depart. God still promises to you and I. That is why we rejoice of the opportunity He has given us. From verses 7 to 12. Where can I flee from your presence? I cannot hide like Jonah because he was trying to run away. We cannot run from God. We cannot do bad and run away. Let us do bad but run to Him. Because He is the truth. Run to Emmanuel. And God will set you free. If I was to go to hell, you are there. If I was to grow wings and to fly, God will be there. When I read this psalm, it's like God was explaining or trying to explain and show me. 1 year we have been here. 1 year we have been here. And that is the scripture He's given to us. It's history for us. Because that is the plan of Emmanuel in us. There's nothing that we will ask for. And we know when Emmanuel is He will create a way. All that process, Emmanuel will give and provide to us. That is Emmanuel in us. Because God had planned it. Everything. We stand here and we see to the last previous year. A difficult time, but we came out of it with joy. Yes, that was the plan of Emmanuel. It wasn't the plan of the past. It was planned from above. Because He sees and knows our hearts. And knowing that God, we cannot hide. And in that time, God touches us and does something. But in our hearts, we will always see the bad. But God makes everything good.
even in molding and shaping us, Ke tau iloi uhinga oi Christmas. that we know the true meaning of Christmas Moi uhinga hono alok i mai a and the sisu. reason why He sent His Son Ki Jesus, kai ngata pehe ine whakamo ui ki tau tolu. not only in Him saving us, but Pea pe kia ia pea toi tuku. He died and He rose Ke ne again tara mai kia te tau tolu. to tell us. No one say the last word. Ko au ia o whai tutuku ni. He says that I have the last word. Ko Emmanuela ia te tau. That is Emmanuel in us. Me a koe kai ke tau mahi no i he. Things that we do not understand in our Mahi no ia minds, Emmanuela. Emmanuel understands. Ia koe me a kotoa pe. Ke langi ia tamasik o Emmanuela. To glorify He that is Emmanuel. Ko me e tau tu. Manatu he. Toh nawe koe a kawakoa. The book of Acts. When it Kai says, ni koe nai haku ai a Paula. Pita. Tala mai nai teke i nau tolu me Jerusalem. He ko nau lahi e nau mātā mo whanongo. He ngahi tui mo ngahi loku o mai. Ia le ai e palofita koe ni. Oua na mo whakatanga. He kapau koe nau ngawe ki he eiki. because if it is in their service to Kai ia God, tahaya. He me tau. there will be no one to stop them. Ia kapau o ki kai koe eiki. And if it is not of God, He kai fuoloa. no. O te tau ilo ai ko Emmanuela ia te tau. That's how we know that Emmanuel Nā is tau God. whai hanga aue tau ilo a whio he o tuau. There is nothing behind anything. O kui kai ke hamea toi whaka uri la tai pe toi mui he kune a whio. Because God O sees and knows maha mea kotoa me. that everything is clean. Ia koe mea me o mai ai. Ngone whalea koe a sione lolo ia. Akuna matata. Don't worry. Don't worry about anything. He koe otua ma oni oni. Because God is a righteous. Lea kia e sa. It says in the Psalm. Eiki, It says God. na ake hai ho konga loto, lolo tonga i e manapa e whae. It says you formed Na my ake inward o si parts. whau whaunga. You formed my inward parts. Hiki ai ke kakato au ko ke o si ilo i e koea. You covered me in my Mai mother's wha womb. lawe ki a mō ke te wha lawe te wha. Ko toi ta hu wha ilonga mau pe ai, ai toko taha Malanga he ko wholofola. Pea ko ilo lele a wholofola Malanga Moses, Malanga Tuapao, Malanga Siu, Malanga Taumo, tohi aho nau hingoa. Ko Emmanuela ia te tautoro. That is Emmanuel in us. Ko te tautoro o mai tautoro e waria tāna mai ia te tautoro. It's not three warriors. Whai e Emmanuela ho tau whaunga. Because God. Nai kai mamaka ia mea te tautoro me he kamataanga. Tautoro ia mai tautoro ia pa tau whai tutuun ka te tautoro. Ka nai kai mamako ia mea te tautoro. He was not far from us. Ko mea tau fie ai. That's why we are happy in church. Ko e tau ke mau e mo. Because we still have the life. Ia tau ilo. Ko i kai ko mo ui ke mo ui noa ia. And that it is not to be Ko pitied. mo ui he aho ko ni ke tau whakatoka ngai. Hange ko i vahe ke ko osi. We are to live and be concerned. Ko i haha mea te uwhai ke benefit ai o tua mea. What can you do to benefit God? Ko i haha mea te uwhai ke whakahai ai ki mamani ko Emmanuela ia te au. What can I do to show the world that Emmanuel O is pikai ko i with tupe me? pulupiti ke ilo ai ko Emmanuela. It is not to stand Ko i on his takutu i pulpit. laro, mo behind the secret place. Ko ia o ki longa ia Emmanuela. That's when we know, truly know that Emmanuel is with us. Ko ki konga si beni ia. This is just a small part of attending church. Ko Emmanuela ia he mo ui o whakahai tara mai. Potu ko tawa pe. But Emmanuel says will be shown anywhere, in any place. Whei tū te ke iai. Any place that you are in, Ko o si ai whekau ia e o tua. there is already a Pea o ke iai pe ko pea ke fie hau ke ilo. Rai me au i te aroi.
And O you rejoice kuhinga because pia you know whakatau mo ai tau mo kui. E there tau is something something in Manuela us ia te tau. that is Emmanuel with us. O bikai ko tau ai wat pa tau lau whai ngā maare ke tau whai ai e tau whai te ria. Ko e otua lele, He's a good God. mo e otua whakamalo ki ai a tamai o eiki koe. Te whamalo ki a te koe, e o whakamana wahe mo whakaofo, hoku ngā ohi. Soa me aki ai. E lea tangata sa ame, e ne honga ia. E mea o whai e o In his gratefulness to God for what he has done. o whakaofo. E a whakamana wahe, e ne whoku koe mo ne whoku a. For we are fearfully Nga ne whau pia tau mohe, kia tau mohe pe. Whau pia soana, kia soana. and made Ka koe fearfully, lang pe o tua but the tau. glory all goes to God. O Emanuela ia. E wikai ke Manuela ke kehe. Kehe Emanuela whai whekau. Kehe Emanuela ia There is tau no ira. difference in Ko Emanuela o kutaha. Emmanuel is only one. Pea koe mea ko tau pea kuhaya te tato. Everything that is shown to us is only through one. Tak mo tu mo tolo. Wikai ke tau wanga. Whakalanumlanu. E ko Emanuela. Because Emmanuel Koe o tua maambo. is a righteous God. Tala mai. Nai whanau I mai a he tangata. It says that he was born of Ke man, ke ilo e ne mahu I ngā ia ia koe. so that you know how important he is to you and Ke I. ongi a he sino e tangata. That he would come in the Ke form tau of lava man, wheo I mo so ia. that we can fellowship Ke tau together, lava tala noa mo so ia. that we can talk and Ke communicate tau with him, ilo leva. and that we know A e ne mahu I ngā ia ia tau. his Ai importance. me ni o mahu I ngā ia nge e kia ia tau tori a tau tori. Sometimes God takes more importance in us than we do in him. Tau o tau toru ia o. Ke I CEO. Whai e mea kotoa pa oskapa tau toki o mā tau ngutu mā. O tau kongo konga o tau sino. Sometimes we come and do as we please when we are younger, and yet come to church in part. A wikai ke tama Emanuela ke ke alu. It's not Saka ke Emmanuel. pihapia Emanuela ia. I told you so. Emmanuel never says, Me a peu ne taratu. I still All he love says, you. I still love you. O ko ke ofa pe au ia te koe. I still love you for who you are. Ko lele ia mo. Whaka ofa Emanuela. Hina ane whaku ki tau tolu. Because he created us. E ane whakotutu ki tau tolu. And he made us. E aku ne kei o whaku te ia ki tau tolu. He still loves us. Ta tawa i o lea si o si fo I au e tamasita nga ta amon. Even though we give up easily on people, Ka Emanuela ia. but O Emmanuel ia te does. tau tolu. Ko ne kei si mui holo pe ia te tau He tolu. still follows us where we Ke go, whakahawhi ki tau tolu. just to protect us. Whakaosi aki. Ai longa wahe waru. I finish off with Romans chapter 8. Longa wahe waru. Nai whaako ai whai. Whai a goi. Wari maka. Verse by verse. Longa wahe waru. Ka koe konga whakaosi. Nā whakahoa sāme ko e ni. I he longa wahe waru. Verso no tolu nima, ke verso no tolu nima. Verso o tawos, maku ia I tau tolu ia tau kouti. Loma vai balu, verso no tolu nima. Ko hai te le whakamawai a tau tolu me of akalaisi. Ai mahaki, e koe mamahi, e koe whakatanga, e koe honge, e koe telefua, pe koe tu tāmaki, pe koe hele tā. Ngai mea ko toa ko e ni. All of these things, Tau whaapehe koe tau tea ai o tua. we think that they are punishments from God. Tau pehe koe tau tarangata a. We think because of our Tau pehe koe disobedience, whakamalaia. we think Tara mai, that mole ke mama o
whamea. Tene toi whamawai ki tau tolu me o kai. There is nothing that can separate us from the love of God. O hange toi a puotohi. Ko uhi ko koe o kutama teki ati mautol i he aha kotoa pe. Pea lau ati mautol o hange koe whanga sipi ki he tama teki. Ka e ngahi me ani kotoa pe o tawi kuna pea maalohi lahi i a te ia nane o whaki ki tātou. Siwangi a ko lea ia Paula, apostolo ko Paula. Ine ilo pau. Kai kia me ai a tāke ni wha. Ko tau tolu pea o tau toi hanga whaka uhinga. Ai mea o tau whihangangai muia. Ia tau maa he tai milahi. Ia tau whakaela. O tau fau he whainga taa. Tā mai ia. Te aha mea tene whamawai ai ki tau tau. Mole ke mama o ha mea ta. Ko mea o tau helai he hako te taimi ki he lotu. Pea tau aho, tau api, pa tau lau, e tau wholokora. He tau ilo pi kai pe mo hatoi mea. Kene whamawai ai ki tau tau. Kani he ofa hau ai. Kaha mea te tau polei a ki tau tau wha o singa i tau wafi. There is one thing I can encourage you, us as the year ends. Eki, God, hange ko ini. just like Ko this lea a te vita i whakaosi. the Ko psalmist sami. David says, Sivi i au eki. test me. Pea ke ilo na kuiai ha kovi a te au. If you see anything that is Pea not ke worthy, whakilonga, pea ke tara mai a te au. then show me. O Show me. ina kau tukuane ia eki he wafe mataha. So that I can leave it behind in Ai ke 2021. toi fie hoko au ke wafe mawa. I don't want to Moa go soana motua. forward to the new year with Ko the fie old mawa au me. ke maa. I need to O be ko happy. fie mawa au ke tau ataina. I need to be free. He kake ilo au e wafe wowa. Because I don't know about 2022 Mohono ngahi fonga, mohono ngahi whatongia. and all of these things. Mohono that ngahi we have, palani ko whotutu he eki. and all the plans Ko pau ke tau that we have. whakatata ki tau tau ria ki ai. We must be free ourselves for them. He ka pau he kai ke tau whakatata. Because if we do not free up ourselves, Tau whaina ta ia ka koa whaina ta. we will find it difficult. Tau ki kai koe COVID-19 ni pe koe omokon pe koe hafua teota. Ka koe ka venga mamaka ho tau ho tau. But it is the burden of our hearts. O silea mai whatsami. Tukuane whare o tamai. God has instructed us. Siaki. Leave it all behind. Kau lelei pe ia ka koe kau lelei pe ka. Ko ngai koe mea lelei o koe ke tau ilo ki tau tau. Teu ia he eki mako mua. Tau fo ia tu pe ka tau fiu pe ki tau tau. We will give up. Lai lahi e mo ui. A lot of the time, Kane i kai a Manuela o slita weli e nia. if not for Emmanuel, we would Ka not pauna i be kai e to koni ai Manuela. If not for the help of Emmanuel, O sinofo pe aso anai a. I would already stay at home. Ka koe ku ilo pau ko i Manuela ia te I au. know that Emmanuel Ko ia ku ne whakamalo hi i au. He who gives me power and strength. Ko ia ku ne whakamaa i ku ka venga. He who lightens my Ko mea ia ko burden. hau to e ai pe. That's why I come. Hau tami pe. I come crying. Hau ka taki pe. O ai pe o hau fie fia. I come and He cry ilo pau. in knowing Ko Manuela. that Emmanuel Ai mea ko tau. Mare o tamai. Father's house. Mo o ne lau. Kai to e ai ha mea ta. There is not one thing He loto e fide motu ako e. in the heart of Ke whanga uri la tai ki he ngā ue kua ui ki ai ki tau tō leo tua. Ko e ku whanga ai pe ka te tau It's tō. only my encouragement Tau tali e whekau. that we answer to the call. I he loto hanga maari e. And I hope that it Tali ai maari e. answer his call. E ko ia pe te ne toi whakahauwhi ai koe. Because it is only him that can protect us, Ke ke hau ke ne paromis. that he can reach his promise. Ko ne paromis ia ke te tau tō That leo. is his promise for us. Ai kia tahaya e tō me paromis ai There is no one maari. who can fall from his promise. O ne lau, everyone koe
Koe hapani. Koe koloa peko whakaholo. Ka pai waha koloa. E kai ke mōka mo tō luai ko son maa ke peo tuki ai. So if I have possessions or Ka koe koloa ia Emmanuela. It's available to anyone. Makuya. Ta koe koloa ia mahulua ne ia. For Emmanuel is available for Kai ke everyone. whata tau e koloa ia ko ia. E koloa o tau. Wawaku mo tau hela ia. A bongbong ia ngā ue. Things that we struggle and strive for. Ia i pe aho e osikotoa. Those things, there will be a time those things will be Whakaha tolu wanoa ia. Po awe no ko tuhe matapata. Matapa. O I'm tuki standing at the tuki. door and I'm knocking. I longa aia. Tene whakaapa He matapa. who opens, Te upu atu. I will go in E makai moho mo. and dine with him. O Emmanuela ia. Aku peke toi whakaha. O kei tuki tuki pea Emmanuela. He's still knocking. Tuke tau honga ia ia Emmanuela i tau koe. Let us be grateful for him. Kaya e o whalahi anu kia te kimoto. Listen, my love is Koe ki waha taimi ko e ni ke po whalai te ke tau whaastau. until Friday. Laki e exideni. Hala kure anga feitu. Me ako toa pe. Everything. Kai ke nau si iau sia ke wafe woa. They do not reach into the. Tau whafe tae. But let us praise God Po ao mo po wafi. Mo po mama Emmanuela. that Ko ne tala mai. Ko po uri mo mama. Kai ko me ai au whai ngata ake te au. there's nothing hard for him. Feitu pete ke ai. Na mo e po uri. Even in the night time, Te uri ai ke wha mama. I will be there to shine light. Alo mesia Emmanuela. That is the promise of Emmanuel. Ko wai fo'i. Ka wai tu. Kai kiki taki atu me. Te ke ilo pe ui wana. Na mai o mau wha maro e te mo. Ko nā ko fora ko ke ori. Ko e whamanatu ki a te mautoro. Ko e lea ofa ki a te mautoro. Ko e whawhetai anga ia ho mau rau maari. Ko e mau ilo. Kua wha ko Manuela. Ko e o tua ia te mautoro. Pea o i kai ke toi lava hataha ke toko ia mea te mautoro. Ke o ku ke i heni ke toko ni i ki mautoro. Ke maula vaki. O e pole o mo ui ko e ni. Whamaroho mauloto e kia te koe. Pea mo e wholofola. O ku ke ako ne ki nai ki mautoro. O ku ke awhioki o mau ngahi loto. Ai me au mau malama, mo me au ki kai ki mau malama. Ko me au ki kai ki mau malama, ko e pāti a Emmanuela ke te whaia te mau. E ki koe ni, ko mau lea whataha pia mo te vita, sivi sivi ki mau tōru, ilo pe wiaha kovi, whakamaa ki mau tōru peki, i o kua whape, o sisu kalaisi, ka ko mau whakamo ui. Amen. Ai ki fo hiva, ua mua te mo alu. Koi ki fo hiva o Emmanuel. Na e whao pe, e whai pe kau ko nā ko Malanga. Ko langa pe e malau toki ko he sāme. Pea ne tala mai. Te o whao ha ki fo hiva. Pea nau talanga. Make my day, honey. Whawhetaki he. Tuku ke nā whaia ko son mahake ki hiva ko ia. Pe son mahake he kai ke wanga na whai na māri. O kounga kia te au. Ai tu o ai tamai o eki. Ke pōpō i. Ai wholofora a ko e. Tuku ki hiva ko ni ke tāpua ki. Pane tau wha osma ki tau tolu. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen.
Dia kata tu pun mau
ui a ho keresi. Ikai hangau, ikai hape adia e ki te nā mau malau, koe tangata ki mātou. Koe whakamata ki te mea kotoa me. Kai ke lawa ke mau whakakakato e ki hofina ngalo e wā mokui. Nā mātou e whi mau e peke ke hifu. O nofu ia ki mātou. Mau whakawhetai ko wholofola tā pua ke ako. Tuai ke mau whanonga mo ia e ako koe ni, ngai ako ko mai. Whaosinga e tapu koe ni wafi wataha. Eke o kei ho mau ngahi whāmiru. Kei ho mau ngahi ofa āmau nau i he mohenga o mama ni. Kei kau whaingata ia he ngai whitu kehe o mai. Ko mau wana tua ki nau tō. E Emmanuel, hoko atu ki he nau ngahi mo ui. E kei ke te lawa hatari aka nau tō he kumau nau ia e ko koe. Ko koe na ko takape o mau whalala o mau tui ki hei. E ke malapa. Emmanuel la i he mo ui. Ko tokatai nau mo kone. O ku teke lere e po uri lo ka toko mai e mama. O ne o mai e whima ni ko mau lau mai. E ki tāpa kila mai ki mau tō te aho koe ni. E tōka whalawhala koe ni ki mau whanonga mo i he wipe. Whaosi koe ni o tāpa wafi wataka. I whamonuhia mai e pē kau ewa ta sumunau ngahi i whāmiri. Nō lāla e pehe ki a hola, toi ka inga lo tō mau te kapi ke te koe te mai. Pau lotu ma kei ka te kinau tō koe ki mau kau me ni e hoa koe ni. Ko whengai whē tūnau i ai e ta mai maloki ange nau ngahi mo ui. Te whakafoki hao mai ki nau tō ke mau whioki e ki i he kaha una. E ta mai whakakatua me o lunga ngahi mea tō ki tōku kau kei mau lotu e hoa koe ni. Ko gresi tau e ki o whai o tōku ta mai whioki tō mo lau maari e maa oni oni. Ko maa waho alo o whai e te mau toloni. Whanoko tō be o nā hiri, kai whai tō ta ngata. Amen and amen. Tāpu ki naki mo tō ke hiki, mahau te tō. Glory.